You ingat tak main saham, tapi hidup you tetap kena market everyday. Ramai orang suka cakap, saya tak beli saham pun, jadi market naik turun pun bukan urusan saya. Bunyi macam logik, tapi sebenarnya tak tepat langsung. Sebab walaupun you tak ada account trading, you tetap hidup dalam sistem yang harga dia ditentu oleh keyakinan market. Bila market takut, syarikat takut belanja. Bila syarikat takut belanja, hiring jadi perlahan. Bila hiring perlahan, peluang kerja makin sempit. Bila kos modal naik, barang jadi mahal. Bila minyak naik, kos harian you pun ikut naik. Maknanya apa? Maknanya market bukan sekadar tempat orang kaya main angka. Market ni sebenarnya termometer untuk seluruh sistem ekonomi. Kalau suhu dia naik mendadak, semua orang rasa panas. Kalau dia jatuh terlalu laju, semua orang rasa sejuk. You mungkin tak pegang saham, tapi you pegang resit belanja. You bayar sewa, you isi minyak, you cari kerja, you bayar bil. Semua tu ada hubungan langsung dengan mood dan arah market. Jadi, jangan cakap market tak ada kena-mengena dengan hidup you. Kadang-kadang, market belum masuk telefon you lagi, tapi dia dah masuk dompet you dulu.